Ame tak tuntan nih. Beni kaya ada mais soy taris lah puas nih. Biar hari ini aku ada tungsu itu. Halo guys, bila pali ia haunya kenal Roman Tamion. Ini tuh dia kalai. So agar ada daun hau ia hela same. Ia ni orang kutung ini mota ide ni mota berbutinian. Pasti ni gaya ada mais. Kalau bakal lihat serba maksud aku biker bela mais. Ini bela mais ni. Pasti ni most de mais guys. Ini most korne. Balor tanah sini haris beres plus. Gaya ada mais ni mau sebarak. Okay. Hola kolega Sira, iya video idane hausi lori kolega Sira maita ba koine sewituan kona ba be fresku idane be mak lokaliza iya same kamilaran yan. So ba kolega Sira ne be mak kusi munisipio Seluk karikatu mai same labe haluhan bele law ba yane ba odi koko no senti haris be fresku idane. Tan tempo agora vai loro naruk nebe aproveita quedas so di haris de fresco ne. Panhira udang começaton tempo atu harismos ladung furak tamba tamaona ba tempo malirin sampai quase domina ho abu-abu no halobe amenta malirin nebe atu haris lahanesan ona tempo vai loro nia. Okay? Harus lalin, hah? Harus senang guys. Orang harus garu nih, harus padan sa ikan pan ikan lele. Garu nih, bah tur basurin. Langsung apa itu macam? Sabino! Asik. Sabino! Ayo. Dia situ mana? Nah, situ mana? Kasih tahu dia kos. Asik. Sudah rame guys. So, kolega Sira, depois de hari video ne, pensa fatine fura kalai. Bele fo comentário e a kolom comentário.
Oke, ba kolega sira hotu sequando balun atu mai same I atu baharis ia fatin nekarik labele haluha quando lori hahan rumah owes nekarik sebele sue plastik ger nia fatin labele sue babelaran no iha area motan ini nian. Sebele soe ia fatin di seru. Oke? Nune atu bele proteze ambiente motanian saina fatin mos no fresco. Ini kayak ada mas soe tadi selap puas nebe agora hari nebe agora tu situ. So, nafati nonton video neto hutu I labele haluhan supporta haunia kanal lihusi hanehan subscribe like no for komentario ba ia video idane. Oke, bye bye.